megalayapost.news. Shillong Central Rongali Bihu Celebration Committee ba Kasangkadev Cultural Center mentaga sngi ka khatkhandai risau arhajar apusan kila penlong ya jingle kan mau burom ya reuno senyang bat norai ba pauna jong jala Assam Zubin Gang Khadeva Kumar Das Memorial Hall Bishnupur Shillong kajing pendan burom kabal penlong ha jing kan mau ie ya ka blakala long ru penban sha kajing pendan burom leng baki cultural tribute ka bawan ra ru ya kajing dawa ya ka hok bat jing shisha leng ba kajing ya khi ka brangya shakmat ka balatem kum ka #justice for Zubin campaign. Hakan ya kelempung ke Betlehem lapan ruai ru ya kajing ruai kirtan kepada kajing ruai jong Zubin bat borgit ke balapan kelas ke dur jong kajing ruai kajing kran basumulung bat kajing soi kirteng dagi pajba ke bapan pau kajing angnut ke barang ba banyo ya kajing shisha bat ke hong hapadeng kajing pertasla bat kisur bat yang kinong put nong tem kinong ruai bat kikin hun penek kolsor haslong kilai telilang kawai banle burom yaw ni riu kraw hakar ruai ke siau ke tem ke put bat ru kelalong kum kal air babe jai ke badang penderham syupat ya kajing terang jong ki pajba bagas sur batyang jong kahong na kabanta jong Zubin kan omjan no hagani ka sngi la pelong ru ka jingtung yo sentio nahor ka balong ru kum kadak jong ka jingkermen bat ka jing petmai u minister ka transport department jong ka jela Meghalaya ba sanbor shulai u balai don ringkat lang hagani ka sngi ulai tu ka jingkeren jong u bau dang shu ya kan du shan bat u chief minister jong ka jela Assam u Himanta Biswa Sarma bat bau dang dawa ya kahong na kabanta Zubin Gang na kabanta ki brio jong ka Assam bat ka than shatai lami ngi hi baro kawai Dr. Diganta Das uwe na kidkot jong ka Shillong Central Rongali Bihu Celebration Committee aba jingkran ulapan pau magana jing le buram kamdai tang jingkan mau ie yaw Zubin bat kijing ruai jong u anrei ka deiru ka jing kular ban ya chaprang ha ka jing wat ya ka hong leng ba ka jing teli bat ka jing songsong Yeah. Today's event is about the homage paid to the great soul Zubin Garg. We are organizing it even in Shillong, which is outside of Assam. So all these years, all these days, I have seen that people are videoing only in Assam. So even outside of Assam, the noble cause is carrying on. So we are paying homage today on his 1 month anniversary to Zubin. This program is organized by the Shillong Central Rongali Bihu Committee and the Shankardev Cultural Group. He was a great soul and he meant a lot, especially to the Assamese community. His ideologies, he was a philanthropist. His ideologies showered upon whole of Assam, and you could see the people coming out during his morning time. আজি অনুষ্ঠানটো বিষয়ে অকমান কবচোন কি কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিপাৰেচন বা কি ধৰণে হয় নমস্কাৰ আজি অনুষ্ঠানটো ইতিমধ্যে সমূহ শ্বিলংবাসী অসমীয়া ৰাইজে ইতিমধ্যে গমে পাইছে যে আমি আজি Zubin Garg সকলে Zubin Garg জানে Zubin Garg চিনাকি কৰা প্ৰশ্নতে তেখেতৰ বিষয়ে কোৱা আমাৰ দৃশ্যতাও নাই সকলে জানিছে ইতিমধ্যে আৰু তেখেতৰ আজি এমাহ সম্পূৰ্ণ হৈছে তেখেতৰ মৃত যিদিনৰ মৃত্যু তাৰ পৰা আজি ঠিক আমি এমহীয়া শ্ৰদ্ধাটো আজি পাতিবলৈ ওলাইছো আমি সমূহ ৰাইজে আমি নকওঁ যে অকল আমি যদি আমি বেনাৰখনত লিখিছো আমাৰ Shillong Central Rongali Bihu Celebration Committee আমাৰ সংগঠন নাংঘৰ মিলি পেলাই জইন দি আমি পাতিছো নামটোৱে আমাৰ বেনাৰত আছে কিন্তু এটা সমূহ ৰাইজৰে এই অনুষ্ঠানটো সমূহ ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা আমি অনুষ্ঠানটো আজি পাতিবলৈ সক্ষম হৈছো On the funeral day, I went on behalf of our government. I met in the morning Dr. Himanta Biswa Sarma, our Honorable Chief Minister of Assam. Then our Union Minister Kiren Rijiju who came on behalf of the government of India. So we went to join the funeral on the funeral day. Just for the information of all our brothers to pay our homage to Zubin Garg. Okay. Thank you, sir. Thank you. Jai Zubin Garg. Jai Zubin Garg. Jai Zubin Garg. Thank you. megalayapost.news.